Abna CJ eye pa na de ebre ni ho sa enti ye kwadenta sa da che hene na ya wasante ene crew no aye krado ti tawtaw na de de kan fa aseda sonkom ma pa shatawale ni ama mensa shata ye ni sopa enkra na woto ye no abedru ye nsaka na eno atin so dela anim aye krado no so de no ye de be ma no nyame enhia wo emroso onto nkwanam na onye okese 17 fa your birthday yi de enhia nko a ye die nko a ene yesre edema shata nyame enye okese ema yen ye ni so emroso na ye ko da bokrata mu asije me hyase wo Ghanaian Times na wohwe ne fa etoso miensa no a unim say wokọ enfifini mantemu a Forestry Commission Wildlife Division no wo makọ akotintin choba se wo ho nyina na anim de o maye yesi senya breku wini ba ena mankesim omubo wura choba ho no ma na enramunam no ye wo ebi wo ho no ma nso mo de osato so asoma close season it's a free August 1 edikosi December 1 no untumi enkonwra mu koku samwo ya me ba bobo mudin achewi you from endangered species we say ebi ha obetumi akokuma ba and abo be say apra aprawa untumi koku sabo an omokohu bi o ma che no ne brofo ne ye friend monitor lizard omaji wo munyina na de ye nkwan kro ma de friend pangolin no say no de ya emwa no mu de ya se mo ne de be se brofo na ehu wa de se ba na se we de wa de wa sirem enti no eno achi so no enkisie na ye wo se bushrat ya bo me ena se skurio pro skurio ya amoku a amopia enya ento ana opro ye de hwan abna sa school ya de me kwano anapai o mo ka so be no sere de tie nyina ne se enmo ne bi wo hodom a wo mo ewo ye kwaye ma Forestry Commission se o mo nka se ma ye nkum samwa no ne mo no sabre ye o mo de ama efri osana bosom de di kan e de kosi opanema bosom de di kan no sabre ye bra samwa wonum no o mo wo eti se ye kunko bo no ma be kokum no kwa na onyem no wakum no eba no sana na ema na ewo ne ma nka obewa mom omase adore no ewo red mo tembuko wakonya no anu de na me ma de Forestry Commission ya mo fa ayi asaman tamfo yi ya mo fa ho na mo fa nyina mo tren kwa no so no ya mo fa ho de cause na ne me kwa wa me bayi no okay obi say square is opro anam nanampofo square no no ani opro square opro na mo kwa so ye de de ko ka chen so famra na eno tin so no adowa abusuakuo no so no emo ani bi wo ma Forestry Commission say untumi fa wonsa enka samoa no nti omo boruam no ne choba afo ne ade nam ne de o ma sizi de won kwan mu nyina o ma je silver ne de ko ne danse ne nyina de ko ti se se ye ni ma de se de ko she fridge mu ana se CJ amoku ahwe ma hwe amoku o say go say o say soro samoku ya de amoku ya wa na brofo ni de brofo na ho no ground squirrel no nanka in fact ground squirrel eno na me squirrel amoku nanka okay na for so squirrel you opro don't confuse a tree lecture. Don't confuse us, Nana. Yesterday, or ati. Eti nina ni se o makwa kwa jisa mwan CJ we asam na ye kano. Mo amukwa kwa ye mo ye ni so djuma mo ye. Mo so no na mo ye dididi. But ye se mo ani bi wo hono ma enkum sa aboa no. Abna ya hwe ni ye 10 years time. Ye nya bush meeting we bi e mo. Akante ye nya bi nwe. Apra ye nya bi nwe. Enye fine. Enti de yasem wan so mu nyina ye busuako eba na do wa busuako de bi wo mu empro ni nkisie ni ade nyina yesem nya botre efiti December 1st December 2nd botumi akokuma ba ne de bronya enti munya botre na mo anen wo se de ye topu ma afrefo enkoyi namo emfa ma no san ye to enra yi kwaye mu se emo ani bi wo ho ma wo hunu no kura ahwe ni din ma ne nko anti sa prayer ye kana asemi wo hunu ma ne nko wo hu adowa ma ne nko batu de wo mo makeka na wo nyina atumi bo mutu e de enya hwe o won de mu ko mo tambia da bi anu so kan sa wan kan yi hwe
snake o abroche radio so na na wo kan say o de ye mamunku no o de manu ko twa de hu na amane nko o so o ma baby awo no nko ade agya no nko so o meka wa o so enka no eno ne asem no me na wo mse ye suro sa mo no but onam ne baby a agya no mane nko o enti mi say ntontom sa mo akunkum ne ade ba kwa mane nye ho kra ntontom kra hunku no me pesa abo bia obeku na abehu bibi woni mu say ye nsuo say me pesa de no agya no mane nko o kuku nyina me so de ya asem o ya no me bobo ya no me bobo sichi enti na no say o me kuma akokoda o minimu kum na mintimi so kum bi da wu papa o enyehe uja gwagro na akokoro ya me bobo tese top taste u sha akokon sane ade enti vato Ghanaian Times mo amane no na wildlife mpanyifo eguso a ebokoko ese yenya hweyie na yemfa ehyehyeye enimra no enya adwuma na esie ka se samra we ba yenye ne wo se tampombre eno mo de samra ne ba yonti na wo honye nne enforcement no emra ye ade wo papa say yesem paper so ya de papa enti no yesem amma emwa ne enhome kakra na ye maame a wode ensebo nyina etudwa no ye kasamafo edema wildlife division edema forestry commission no maame Ernestina Adumia ani na wose omafo enfahye ne nyadwo so we no mawie central region no omo wie ye omo be kwa regions awodo ni nyina na omahwe se omo kwa eastern region na mecho masamantamfo yi a omo fa ho across odan a chance we ta ho nyina ngrom enum de ebokra unya twamu seche mo konkoko ni nyina no ya de mo hwewe kwan no ho benkum ni nifa no babia mu gina mo eye nyinam tenkwan no so ho uza ho na sei omo ho pa na eno achi so dom ye papa nya ho tamakulu na ede afutuo ma ban ese wo mo enhye so mo betoto ne ma na bibie betu de basabasa ya ba no wo mo ebesia no ansada 2024 abato kese no aba na eye wo se customers base 61 yo mo wo kan Gold Coast Securities no wo mo so akopekete wo finance ministry so wo mo hia wo musika wo mo ebre pa na STEM education so na ban no echeso mototo ne ma se de Ghana ebedi kan kra wo Africa hanum nti hihya hodo na ban no edi gu akwan so na eno achi so daily graphic e bo amane national service scheme eso maya hobo pa so mo begina wo mo so autonomy no mo bekitam na o mayo madwuma edaha na aban echese 115 billion Ghana cedis na wo mo de ahye enwoma suamu efiti efimpim ye no ene edunsu mu no mampade chese fiese chese abaya de papa 2022 year group no obo mabaso so far de omo no moteso omo abodwuma pa eno so ho asem edaha na chase fon so na pesa aban edi tumi ni ma wo mo na wo mo akopa mu ni ane de ma school for no meni omo ya adwen omo sa ban fa tumi ni mo no man to mu ni ane na omo ho nto mo adentia obi so omo pesa omo ye kona fast ni ade bi for ba bia enti no mo ye sa ban mo so be odi aduane be ba ne ade amankora yi ema aduane no a akwa bibia wo ho okwa ba fast talk a aye twintwan enti na ma ye kwan na ye nkora no ye ne omo te no ye nto aduane ma mo no omo ni na sese no so sika ne ye de bebre mo enti sika na wo se ko ba fast talk na aduane enkoye na ma ye no aduane na che so de bre wo suti headmaster na abandi sika na bebre wo headmaster tete e ko school na ye and demonstration tete ni na enye headmaster for no mo to aduane ma ye na nyema bebre asesa wo ho no CJ ene ya abandi di FSHS ba ni aduane aduane sesa na enye adwuma we need to at least go back and look at what we used to do before that worked for us ene abandi go back here I go back. Let's say the chance for no more asaba ko mo san kan ye CJ. Omo se omo petumi a omo betumi dia tian kwada no. Say ni nyina ya je from nsem o. Abaye so beti discipline committee bi wo ba bi ni ade. Dean of then. E wo banaka headmaster si wo sa tumi na omo de betian kwada yin kakra. Enti CJ no so ho asam da na ye say dia ye ma me sisila da pa. Say na so ya hye se FBI so de omo ho abesha asem mo US no so na hwehwemukuo ye no so ewo US or mo abeka OSP ho a omo ne na ebe ye adwuma no na ma me fa ba ko daily guide na me wie sanse de no ye kwa identity people story na ya ko hye de ye ko so ewo ho no ma wo mo chese food poison wa che ya o CJ
wache ya ye die ya chese edra no pa na me ho tamia ni wache yi omo chese nipa dum ye sara sesei omo da yare sabia eja yare hwe ewo achede se no ewo asante achemansi mu ewo asante matemu na eno no ye wache obi ano a oton na omo kokoto ye omo diye na omo diye ne ye se bi mu ho no ma ene wo mo afie na ebi mu soso no eyogu omo ho ne ade na nyame adom obi a emfimu a ehyehyemu gu so a ekosom na owura John Yaudonko eye asante matemu environmental health officer wono ene de nsemi eto da wokrata ye ni ma wo chese ehyehyemu ekoso ahwede ntie ma no ekoba sa nti mesewa ba no wache no a uni wache joint bi a utadidi ho no ma ya na ye wachefo no monya hwe ye bi on ma na ye kan no osije kan no mo de no abis no ena ye kun ya sa no yeah ena sa magi fita ya tete no yesusa na mehunu bie pa egusu ho no ma bi mo de ye aduane no na ya monya hwe ye ma yen ye sremu a adwuma ne ne ma na ye mo no ana ya nto a enko hwe na we